Nyame show said aneda munya ebre eje edwa etie yensem ayede eba ebebeso mo munua ba ekeskapa ne nenso magye medwa achesemede ensem a edi atrentwie ewo meyi emu eba aba beso mo na yese asem wo empenipa na emom nipa ene pe ne ho asem nipa wo we wote ahodwo a wonpe wono de echese de bia wo pe eye entokwa wo pe se wontie wo bi na so na wo bi nsuso ememeka na de bia na echese ntokwa nko a enko eye esum na se de mo amone ma brante ani din ede eye bongo ideas Albert Nat Haid mo amonim no se wono de eba no social media yi so nko ade a ene ejai entokwa no wakuni nyina bia sitire hwan no ne nkoye wo hwe eye na ba na mo ode mema no ye enkofo dodo na ena wode wo mo ne nsem ekọ so shatawale ne esa akode ne chese ni nyina wode bima eye wo mo ni nyina nsuso no obebebeka eye ensem na dodo na ebusa se na abrante bibia ye okay ana woni nipa ne wa asem ana se den ankasa na ekọ eye eso na orofo mubeka ya for some months ago, and bongo ideas about bontin didn't seem be ever to a year Stonebwoys and Bim. Boy said the one munim no, and it didn't seem be a year ever to a year no so, and answer what they be fan who I watch them with them. Stonebwoys, was Sidechick. Was Sidechick, or Honma was sorry now or too kind. Now I'll cry a year, Dr. Louisa said, oh, me kwa hami kobosho, me kwa hami koyese, me kwa hami koyese. Wakwa kanchi mebi achese wono wo twini nkakra won low key kra na wodin sen we bebetu edwane enya de se wotimi nya eye evidence bi ede eba ka eye anase wotimi nya nsem bi mfonyi bi anase bibi krampo ede back into obi amfana asem no amfa anya asem mo fa ne se one of those eye nin kasa ya wo kasa keke ni bi wo rante keke ntino wa rante ede ato ho no mo forget eye na ene yenkwonkwo enda sorry anachese bongo ideas about bontin the videos ne pictures bia baba to eja awo kire mu anachese wanya secret video kwa na Stonebwoys ene ne alleged Sidechick no have ebie mu nsuso ebra wokọ ne ho no mu anase wo tu kwan a wo mu ehia ya na jese wo mu di kaso bom no nsuso no ene ho nsuso onyamfonya wo mu mienu etwaye ene no nsuso wo de aba beto abonten na wo de ba ebebeto ne social media page no eso no ensem sei ena wo twero de efa ho o say this is Stonebwoys' secret Sidechick based in New Jersey, USA, whom he has been seeing for months now. She's one of the hottest bitches that one guard always link up with when in the States. Dr. Louisa, his wife, should be advising herself right now and start packing out. I am Ghana folks that say bongo ideas. Ofru just say wunyanya asem no anase wunyate asem na ade beto ho no na anase bi o kan ye no nipa no won dan dwen ho won pack it out na ne oto no so wote da se abra na no so ama ne kura so na chese wode nam wonyate so yesi mi kunu chite na wa pack ne nyoma na wode afri efi a woni ne kunu ati wo no wasesa ne nyoma de afri ho na chese wakwa kwotena ne maame ho ana wakwa han apartment na wakwa kwotena all in the name of rumors allegations circulate say me kunu was Sidechick was sorry I woni eye wo bi etie na Ghana fo buza say hwe aka se sa na aware no ye nyate bibia na ya sori akwa wo ba wono susu wo onyini so oye be man nkwa de eden obeware na eji se bi okasa obeye Roman father wo mo krampo no mutwa fa ho ene na chese wa ye na adwen se wo nya den wo nware se wo nware dia na se wo be ware pa dia ne ne yire won so ni tadwe mu so na kuma mu pa eye because wan hwe ya wo ware wia ensem abababo ede aba no wan ha ne yire no on sesa ne nuomo wo betu wo be pentaban na watu ede afrifio so no na ka kire Dr. Louisa said because of say ne kunu ewo Sidechick awo ne etwi so for some months now enye say years so months now enonti on advice no ho na wontu emfamfiri efio na ne comment no ebinom ede eba mekenkan ba ku mienu miensa bi ede amamo Martin Kafui senanu ede ode ba was saying
But you are a gay and no one cares about your true business. Why care about someone's money or no so ne dia wo de eba was na bongo say the Martin e kan we de nyame na make me kan ma wo hunu ye Martin say na wo mu eba na say ye mbu ya tunguma wo ye butugum bi nti adenti e na wo ja wo de asi ho no no akwakoka eye wo bi e de ene ma obi anye den entina eye ne ba bi na won dwen ne ho ene eye ke de o de ba o see you or say we will not forgive you or say ke eba be respond bi mo say he will meet us in court na che say ne eye den a court nkrata ne be serve no ama no so etimi aba ye kontonchi or say hey behave what ono so de eno no na eye enwonyamba papa mensa wo say wadwen mu wadwen enye adwuma ono so de awode eba ye no hu ne say bongo ideas enya ideas say bio enoma ekoyie na adwen hu ne say atoche eno nti na wo sori na ensem bia wo ho no ma na wo ye de wo kan because eba ne sen e na wo betime de eye ensem we aba betu dwa na even order for say de mfonyi no mo amohwe no wo screen no esom ekwan ben so e na wotimi ehunu ya na so wonya eye video and say pictures of Stonebwoys woni sebio ne alleged Sidechick no eye video call wonya ye den e de bebeto eye abonten na eno na chesa amadodo na e ka ne se de bi eye abrantie yi obi nheda entake no into order eno nti e na wo misbehaving because so obi ama na hunu se emra wo memu na nka emra adi no a anko be kana no atuma na se nioma bi wo ho no mu a anko be hwe eyeye e wo because untimi nsore da baako na wo ma na wo me chocho eye ensem emfa wo bi hu ensei obi edi unnim ekwan anipa na efa so e build this such a reputation just a day na wo de aba be say no enye da na eno na bi no mo nso ka ne say Dr. Louisa eni kwan so wotie de eye bongo idea o kan so one packing in Noma and free a year for your because I dear no. Ewo mu se wo ho no krampo ne ebi no wo page na wa free ho na che se ne wa na wo makwan amani panankasa emu ayeden aba be hye ho nanso ema no dodo na wo mo aware na se mema dodo na wo ma ware omo wo eye wo mo yire no eye den ya sebio wo mo wo ma bi wo ho no mu a wo mo etere ho mo nyaye na nko mo na eye oyire no enso wo mo nyaye nanso denti na ma ba ma no wontimi njaa sa na yire no nko fa sa wo ban because onim se sa wo ban no enhye da anything bia obetimi dia support eba no se vision eba no se ye ka se ye fa adwen ne sa no ma na wo mo ye just chilling girls keke enti sa chilling girl no ntimi mfa no memetena ware ase ema no nye yie eno nti na obi wo ho no mu a wo kwa abonten a na nso so wo ye den a wo ye de obafie ema bi wo timi dwen hu no se opon de mi ye nyina krampo no mfa so obi anye den eni so ema me enti na mensa memetena eye me ye enje nti hu wo fie etoto a eno ene ba eye ba ma no wo ye den woka opon nsem oni obedi wo abonten nyina no so na nisa nso so ye den eka eye eden e wo fie no nti dodo na hu ne se de ekoso no se wo fro se ebeha wo mo adwumadie ne eyi a one ne kunu ntenase na wo mo enhwe na wo mo nka wo mo ensem se no kuro bi wo mo mugidi ye se be ma de wo de no defe no a wo bebie eye enioma bisu na ne achia anade enkoye no wo matimi atene eye eno na so se eye one of those enioma ne bi abongo ideas one do ye just to destroy someone on the fame will be kekede a ene wo mo nhwe na wo mo nteki eye ne on e wo ho no ne commenter ebinum e de e baye wo share eye the length at which are bongo ideas or go with these celebrities wo mayi all the time what issues with them e dey nsema to abonten e dey form both private business and everything na say na wo so hu no esi efa wo a anamonto ben e na wo betu wo nnua bi nso so afuto ben e na wo de be man adwenche no emra e wo comment section ho emfa emman that's ne yebesan e di ehia ebe makram